na akabi ni borowai beti kutoka na bimaman lima na akabi sati ku tatamba to maikina na davango Winston eba klesar vale na lomuni koro baturango indronivi arani raida na lebuni badada na bivalvale ni dabu sarangan ndoka ni vale sarangan indona kai bo na bivalvale rachi lomuni koro wala kan ni indona ro badada na vale rachi lomuni koro na singa bina ni kwa okla ni sabo ngai bidanga na vale rabo ngai bidanga na vale non randuritu na singa bina ni kwa au kera chuna no muni bibo kena matentu kera ni Italia ba mandana koro baturango endroni bina lomani singa satu mai matanda kera no muni betokoni muni merada mandana batata lebe zakaba Winston na sana baturango ra. Majority of the villages in Ra are really badly affected, as you can witness yesterday and today. The cyclone hit us between 7 o'clock, 5 p.m. to 7 and 8 a.m. So it's very worse.